Umkhirmi BOP ki kimbo malong United in New Trap Movement atum wang taksi kapasik satu. Nikrep liaphan angtan along ripen Shillong kedam jephan ke khang. Amsai pinung along ningkan khopen ipong lukimi yang limi sempen kapaju. Dikrut sarpo aboha. Nanglitum anam jum hekpen mesen kijuason long iji. Kilongji ason among lake phak ok kiu, phak ok slice fry, phak ok kipi, phak ok kimong, lang ok kiu, lang ok fry, wo ok kimong, wo ok ahan pendanglok, han thu mehek kang moy kalangdang, han serong ahan pendanglok, jomisen ason long iji. Lapenan parta ajo ka bhaje aphan isi ruma barsai lapen jongsi kumatnia hem birthday party marriage party pendanglok kapre ka saya hut kinangji pusetami long iji. Kahumri dam nang jadim lake dongmoka lapen contact number ke la aber ki pihenlo lasinani tum humri damra choranesan choramitha dikrut sarpo abohalong Kardom pini karbeng long life Adap Abirta long pen elisami jibon kilingpi non-arjuik tha birtang ton pen. West Karbeng long district aparlo jirikindeng police station angkang umkhirmi BOP ki kimbo malong Meghalaya pen United in New Trap Movement po asong atum banging koi susebang paksi BOP kimlong lepusi kethertekang. Bang so putak tong sekot pen BOP ki kimbo matung mokoilam outpost along birta nang palisi adi malong an kapalida mahutke kadrup pusi nang pachinidun. Ajhagara ratum nang kapachini do na tengke kewang pak Meghalaya soratum BOP kikim ington kok nangji athe aduya hoya puthak Assam pen Meghalaya sorkarang bong chingwai sarnang jilang lasi kapate pek do kok pulote akasik sak do kok ji puta chingkrin te kang pusi nang pachini don thu aduya hoya jasmet umkhirmia hawar ki dwara ratum kaningje ponthua tengke KAC tum prabjin pen labang solam ke puthak nang chingwai pida prang nangji athe labang solam ki ke non het jongalam kali Apotsi Karbianglong Autonomous Council along RP ke do CMEM MPM Asia tum rara thengno chipindak chotke chokche tuta rongara tum ning ki pungpen na chathang don reti lo mupen nang le pulo ladak Meghalaya sol te Meghalaya chomang tum dak khermi BOP along labang soi kimbo malong ala tum nang kateng kheng dun monte nai khang dun lo ang ke alang tum ke bang ke ahok et ke ni tum dak khermi arong alang tuma ke mesen phan ku lek matha puson alang li tumbang information pinai da ka thege ding dum phan dak rong sar ni ke FGB lo pente non skim chora ka sar mante gambra tamedo alang li tuma da information pipe ni li phan information am pipe men dak wang sila dak BOP lo alang tu la pleki ik pente ang phuda chi phung lo ana phuda la sa pleki ik lo la pleki ik chi phung lo pente ang ho den la max ta me ak ik lo latung telogai sidak bang siladak nang som tan tan oplek nang som lo nase nilitum ke ningduk lo athai ku puma apong same labang so BOP puthak nangki pridun nase nilihin pen SGB hoy mate daum khermia rong pen arat pen ni yo saben nang chuning ri non kar tim kar biang long tom phan nase labang so problem ang ke immediately la non mat ki solve ji phan chuni riparpik lo athike pini lela kidam tang ke ha umtang dulong long pen tulong umtang ma hadak pen tame kidam tang hadak pen plung phit lo ko next bang ke sirital channel long ku hadak same chuneng si lo kan ni prang nang phung plit nang plung phit lo pen te ro dak jirikindeng pen samsing ikti Karbianglong live COVID-19 ke sovur kangdang pon bomajok Meghalaya government a hinpen Shillong rong so pialong angtan ke do amulu kaphan nikrep liaphan ke khang kedam tangjang mini phaing ko ra ke thomar ni pen angtan ke do along riamulu katum Shillong rong so pialong kapale dam je hukum inghablo Jasemet Meghalaya long rialong coronavirus ke so kilong amulu kaphai kangdang pon bomajok Meghalaya sarkar hinpen Shillong rong so pialong nikrep liaphan kachedam chebanga barsai inghapon tanglo Puthot Karbianglong life kelang kaching hondo anarara phan kinang sot kapachini birta na puson hello
COVID-19 ke so abura phai kangdang pon boma jok jang mini phai ko ra ke thompen ni krep lia pharman Meghalaya sarkar hinpen Shillong rong so pialong an angtan ke dolong ria mulu gatung kache dam chewang avar saya mu ing hapon klinglo Meghalaya long ria long bangso ke so joini toklang achatai do an kangkir hukum ipon Laso penang bong phan phokep amuluk kang ni avar sai ansi hotel pen restaurant along impu polong jipusi Meghalaya government hinpen sodaron selamlo News report Karbiang Live. Kedam tangchang mi poni phain koira ke thom arni kang sam por phai phora chiti malom Bokajan Samson Singh intia kumlin along Assam Jatiyabadi Yuwa Chatra Parishad Karbiang Long District Committee tumpen Karlitang Sumila rong hang pie phan chikimo sai dingpon Karlitang Sumila rong hang pie phan ka chikimo sai ke dingpon ahut AJYCP KDCMI Puji tu Pukon pen Japonsi Amohora long Mira Lake pa iponsi kedo anatum pen Mirche bat pen Milur chikaisi malom so por insamri pen chikimo pondo La Sophie AJYCP KDCMI pu Jitu Pukon pen Perangkia tumano kaningje ponke kedam tangchang mini phain ko rahiniar ni Nagaon District Rohalong Edon Prakash Bor Thakurahem Lupachari pon popu pen ahemalong kachubi pon ausupi West Karbiang long asor Sumila rong hang piaphan kerosin dungsi mekai choksi apran karmudera putak sodak pen pin rempon La so putak adai ke do poso so bang hinia phan prabjin pen nem ingnang nangji la pen hem kang sambeng si arona teng pen insai padosi kok that pivek nangji pusi chong thip pen ningje pon তেখেতৰ পুত্ৰ নয়নমণি বৰঠাকুৰ বুলি আমি সোশ্যাল মিডিয়া তথা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছো সেই ঘৰত বন কৰা হিচাপে ৰখা তথা তেখেতলোকে হি পিতৃ মাতৃৰ পৰা ছোৱালীজনী পঢ়ুৱাম বুলি আনি পেলাই যে ঘৰৰ কামত লগুৱাই পেলাই অৱশেষত শৰ্মিলা ৰংহাংপিক যি আজি 3 দিনৰ আগতে কেৰাচিন তেল ঢালি পেলাই যি অমানৱীয় তথা নিহংস হত্যা কৰিলে এই নিহংস হত্যাত আমি তীব্ৰভাৱে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ধিক্কাৰ আৰু নিন্দা দিছো আৰু আজি আমি তেখেতৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি পেলাই আমি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তদেৱ বলে আমি আবেদন কৰিব বিচাৰিছো যে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই পৰিয়ালটোক ন্যায় দিয়ক আৰু অতি শীঘ্ৰে এই প্ৰকাশ বৰঠাকুৰ আৰু তাৰ তেখেতৰ সন্তান বুলি আমি গম পাইছো যে নয়নমণি বৰঠাকুৰে যি ষড়যন্ত্ৰ কৰি পেলাই যি হত্যা কৰিলে কণমানি 12 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক তাত উচিত তদন্ত কৰি পেলাই এই কালপিত দুটাক অতি শীঘ্ৰে ফাঁচি কাঠত ওলমাবৰ বাবে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কাৰ্বিলং জিলা সমিতিয়ে হজুৰে ইয়াৰ পৰা আমি দাবী জনাইছো Halapu apran kedam jui Sumila rong hang pia hema soraphan sarkar pen kerap pivek nangji pusi ningje kali pulote kewang jiarni AJYCP KDC tumla pen rat akera pen kachisonga kenkam dengji pusi ketherpadu কাৰ্বিলঙত আসিলে বুলি আমি গম পাইছো দুখিয়া ঘৰৰ ছোৱালী এই প্ৰকাশ বৰঠাকুৰে তেখেতৰ ঘৰতৰ পৰা আনি পেলাই ছোৱালীজনী শিক্ষা দীক্ষাত দি পঢ়ুৱাই ডাঙৰ দীঘল কৰিম বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই আনিছিলে বুলি আমি গম পাইছো কিন্তু উল্টাই প্ৰতিশ্ৰুতি ঠাইত আজি ছোৱালীজনী দুখৰ বিষয় যে ঘৰলৈ মৃত হৰি যাবলগীয়া হৈছে সেই কাৰণে চৰকাৰক পুনৰবাৰ দাবী জনাইছো আকৌ আমি তৎকালীনভাৱে এৰেষ্ট কৰি তথা এৰেষ্ট কৰিছে যদিও পুনৰ তেখেতক আদালত জেলত হাজত ৰাখি পেলাই পৰৱৰ্তী তেখেতক ফাঁচি দিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছো Halapu Keronia Hawara long sitami bangso putak chikimo ponsi kachisong padupon Bokajan pen ananterang la pen Keroni pen mohonteron Karbiang Long Live Corona ke so pen kachepajok je phan hithi ke bang araratum anta sarkar pen arona tang ke hok panateng inokana dipen munir hejan ajak chibinangji Sose prang kachere memu pason ma thaponsi pini japra langso hitia mai la pen VDP tum chingrum ra pen paterpi ponsi corona bur mate akiso pen kachepang riding thekchia panpura hithi ke bang araratum anta sarkar pen aron ke hok panateng inokana dip la pen munir hejanang bong ajak kachibi pon vekje phan cheparai pon
hala pucho jor cholanga tum se kame anoka na dip chik kubrin tisi akijum nai fit kep an bak ke doa jak chinghai bek nang ji pusi chiparai pon labang so ron kapate pega tum ana phanta kenang sot kulote sarkar ron pen kang sai padu pona ko kuta kapatir pi pon vega bang tum pen nang pachini do ri arleng atum handa me chini ri loson hello ye kedam tang thana ani tum dam pen bojar committee ba long thom patora rong jo prajan sawapani abtb tum pen jilangsi thana long dam dat pen phi bangke thana tum pen kami instruction do order do je bojar kedo ke thak bangke un an bangke pache lo pensi aso covid 19 ke so pen ki pajo ye to wal ke rinang pu pusi than bonlo sira so pen puthot pini ni tum chitong thulo pina bangli tum bojar lo posi litum ko sonsi la so covid 19 na ke so hoisu ye apna lage bojar junlina kon bojar hobo amar jo prajan bojar hunibar dina pore jemanto bepari ahise sobe yar humai apnalage nijor mask poridhan kori khumabo karone ami nidek disu apnalage mask din lole amar jitu covid 19 jitu বর্তমান সেকেন্ড ওয়েভ আহি আছে এটা বহুত ভয়ঙ্কর এটা ওয়েভ আহিছে গতিকে আমি হেতু আমি জুস দিব নোৱাৰিম গতিকে আপোনালোকে যিমানটো সচেতন ৰাইজ আমাৰ ইয়াৰ প্ৰজান বজাৰ যেটা নেকি আপোনালোকে প্ৰৱেশ কৰে এই প্ৰৱেশ কৰোঁতে আপোনালোকে নিজৰ মাস্ক পৰিধান কৰি বজাৰ যাতে আহে আমি হেতু Langchi Thing Pen Subhas Terang Karbi Anglong Lai Amri constituency ang kangalong kedam tang jang mini phain ko rai sipen jang mini phain ko ke thom ni thom aparman tiwa khai arong aje lukumi yangli padopon si mesen pen pajut ponlo labangso lukumi yangli lake tiwa khai long isi ke thedung amailo bangso rong aje lake ningkan phopen ephong ansi katalona sai padopon la sipining le thota tiwa khai tum ning karong chipi ponsi amsai pinung along ningkan phopen ephong lukumi yangli katalon padopon Labangso Lukumi Yangli Katalon along di Mahasa Autonomous Council EM Nitya Ranjan Dole, Diva Autonomous Council Deputy CM Tulsi Bordoloi, MSc Dominic Uping Maslaitum Chetongdun. Labangso Nithoma Parman Katalon Pona Mailong, Diva Khaitum, Methanga Jutang Katalon along, Ardiki Pitun Jepan Chirap Chetudun Rinti. Ulukunchi Pen Hemari Rongpar Karbianlong Lai. Tangte pinia daba Abirta ke lapon se kang tonik lo, 2 me thak me kardong.